mwamwibuka ruguru mu Minembwe amjakumbuka kwamba huko Minembwe umudamu bafashe mama ambaye wamemshika bakamurasa wakamdushi imbunde zikanga na hata silaha ikakataa kutoa. Ayo makuru ni mwamwibuka? Si mnajua hata mzee Karikofi ari hano kuvuga ibintu muvye aha uko ari hano uri hano muvye mama ako hapa okay sawa abra urakagira inkasha Patrick arabitoye nijoro naraye mpa usiku wote nililala tu nageje saa 7 nilifikisha mpaka saa 7 ndakwega nilijaribu kuvuta nilijaribu kuvuta nyimbo hiyo irangenda ndahebu hata nikakosa ari wibereye mu mutuzo ijuru ryose rigusingiza ubudaca ushatura amatafari hata kutengeneza matafari agasuzuguro aibu kuriya muza muna abantu batarakizwa vile watu ambao hawajaokoka baba muri ubwo buzima wanaishi katika maisha hayo. Biblia inavuga ngo nindi wavuga ngo yo Biblia inasema nani analia ngo nabahaye banyu abanywe ni wale wanakunywa ngo se nindi wagenda dandabira nani anakwenda kama mlevi abasenzi walevi ngo ninde wamasa tukura nani mwenye macho ya red abasenzi walevi niko Biblia inasema hivyo bazapfa kugashigikira ngo urumva ngo baravuga ngo tumwe ngo ariko ntidusinde wamoja wanasema tukunywa lakini tusilewe kwa kubwira ngo urye musenyi mukeya n'umwinshi uko wakukwambia ukule mchanga kidogo na mchanga mwingine uko si umusenyi sisi ni yote tu ni mchanga abandi nabo tukabona ko barakwega wengine tu wanafanya tu ni kufuruta wewe wowe uririmba abandi batera kuguru ukagumuga wewe unaimba na wengine wanatusha mkono wanaendelea tu ukuburi mubiki unafanya nini biru kugasigara uhagaze hapa wengine wanakimbia tu na baki unasimama wabona abasirikare biru kwa kabiri ulichoona wanajeshi wanakimbia wengine wanasimama nao nditwa mnafikiria kwamba wao batereninga nka muhando wao wanafanya practice kama muhando rose urya kwa muhando kama vile rose muhando bose badagira bose bakagira bagira cyangwa bakagira nao mwembe muri bayi napute ya nyenye haleluya Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza. Bwana Yesu asifiwe kwa jioni njema. Imana yatugeneye kugira ngo tubane. Ambaye Mungu ametuondia tenda tupate kuwa pamoja. Imana ishimwe kubw'amwebwe mwese. Asante sana kwa ujio wenu nyote. Mwashoboye kwitanga kuza kugira ngo tubane. Ambao mmejitolea ili tupate kuwa pamoja. Abantu bateranye mu gatondo. Asubuhi najua mlikuwa mkishiriki. Ariko nanone abantu bagarutse kongera guterana. Mara tena jioni mumerudi tena kwa kongamano. Imana ibaheze umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Reka twongere dushimire ikaze baduhaye. Tunashukuru kwa ukaribisho ambao tumepewa. Bashumba turabashimiye. Wachungaji tunasema ni asante. Ikaze mwaduhaye kuva kwa gatano. Karibu mmetupea tangu Friday kugeza uyu munsi wa none. Hadi siku ya leo. Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Mbahaye kaze namwe mwebwe mwese. Nyote nina hibaza ngo se uku abantu bamwe mwaje mutaje kumva. Huwa najiuliza je, kuna watu ambao wamekuja pasipo kuja kusikia? Imitingi ya leta ntibaza basenga. Kwa wakati tunaenda kwa meeting ya wakina chairman hatuombagi. Ntibaza basenga. Hatuombi. Ariko bazama bataha nivyo bavuze. Lakini yale matangazo yote tunapewa tunazingatia. Kibaza shetani ziza mu rusengero. Lakini wewe unajiuliza shetani kwa nini anakuja kanisani? Abantu baje kumbusa. Na watu wamekuja kusikia. Ariko tugasura tugahudumia ngo imitima yabo. Na tena tunataweka maombi mioyo yao. Yaguke yakirire. Ili ifunguke ipate kupokea. Yabo nuzozuzana umutima mwiza wo kwakira. Ya wakati tunakuja na roho nzuri ya kupokea. Hili sengesho lizahagarara. Hata sijui kama ombi hili ni lazima lisimame. Biblia iravuga ngo ndidukomeze kuba mu byambere bya Kristo. Biblia inasema tusiendelee kubaki kwa mambo ya kale ya Kristo. Ngo twigire imbere, tusonge mbele, dutere intambwe, tusonge mbele. Wao dutunganyirizwa byose. Mahali ambapo tunazenga kile mambo yote. Ahantu dutunganirizwa rwose. Ni mahali ambapo tunatanganizwa pote. Nono birya byambere birangi. Yale ya kale yaishe. Kari kaje mu mutima. Ya hayo imekuja tu. Nuko dusome. Acha tusome neno la Mungu.
ndwaye kaza baba dukurikirana wale ambao wanatufuata murakaze namwe Imana ibaheze umugisha pia nanyi karibieni na Mungu awabariki. kuva 12 n'umurongo wa 7 Kutoka 12 mstari wa 7 n'umurongo wa 13 ndaza gusoma noneho Bibiliya jambo ry'Imana. Tutakuja kusoma kwa Biblia neno la Mungu. Kuva 12 umurongo wa 7 n'uwa 13 haravuga ngo bazafate ku maraso bayasige ku mpande zose z'ibizingiti by'umuryango wa buri nzu bazariramo iyo sekurume. Murongo wa 13 amaraso muzasiga ku miryango azagaragaza amazu muzaba murimo. Amaraso muzasiga ku miryango azagaragaza amazu murimo. Nimbona ayo maraso nzabahitaho he kugira icorezo kibageraho ubwo nzaba nica abanyamisiri. Yohana wa mbere, rwandiko rwa Yohana wa mbere, barua ya kwanza ya Yohana bice 5 umurongo wa 8 5 aya ya 8 haravuga ngo ibihamya ni bitatu, umwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo bitatu birahuje. Kaze rero mu jambo ry'Imana. Karibu kwa neno la Mungu. Mu 2001 mwaka wa 2001 nari ndi hano muri iki gihugu cha Nairobi cyangwa cha Kenya. Nilikuwa kwa nchi ya Kenya 2001 mwaka wa 2001 nari nchumbitse ahantu ngo ni Langata. Nilikuwa nikiketi mahali ambapo wanaita Langata. No itorero nari ndimo, kanisa ambalo nimekuja, ngo twari dufite umugambi wo kuja kubwiriza muri Somalia. Tulikuwa na lengo la kwenda kuhubiri Somalia. Noneho rero nahagize amezi nka 9 cyangwa 10. Miezi 9 ama 10. Noneho mbamara amezi 6. Miezi 6 baza bandeba, walikuwa wakinitizama bakandibemere ko ndi umupastori, na hawakuwa wanakubali kama mimi ni mpastor. Kubera buryo nanganaga, kulingana na hali nilikuwa nayo, no kutamenya yomva na kutokujua mahali mimi nimetoka. Bicara amezi 6 ntazamvuga. Miezi 6 ilisha bila kusema. Arabwira Imana ndetse ndibomba kanya gato base. Na nilikuwa nikimwambia Mungu, je, siwezi kupata hata dakika kidogo. Musume ngenda mu ishamba riri hirya ya Langata. Siku moja nikaenda huko kwenye shamba huko nyuma, pori. Na shamba rinini cyane. Na ni pori kubwa sana. Ndagenda nja gusenga Imana. Nikaenda kuomba Mungu. Ndayibwira ngo nabuzamo mbwiriza. Nikamwambia Mungu, nimekosa watu wa kuhubiri. Na nasome Biblia inshuro 2 na yisoje. Nilikuwa nimesoma Biblia mara ya kwanza na mara ya pili. Imana ngo naje kubwiriza ibi biti. Nikamwambia Mungu, mimi nimekuja kuhubiri miti hii. Kandi umutima wambwiye ngo ibi biti na abantu. Na moyo wangu umehakikisha kwamba hawa ni watu. Ubona atari abantu wewe wumva. Na kama hawa si watu, wewe mwenyewe usikie. Kubera yuko numvaga ibintu biri hano byuzuye. Maana nilikuwa nikisikia mambo yamekuwa mengi. Ngo mare ndasoma Biblia. Nikasoma Biblia. Soma ijambo rivuga ngo Imana itarinze ngo abarinda babera amaso busa. Kama Mungu asipolinda, wanaolinda wanafanya kazi bure. Yemwe mwabantu Imana ndabwiriza. Ndugu, nikahubiri. Ndabwiriza. Nikahubiri. Natera haleluya. Na ninashauti haleluya. Kumva witi ko aravuga ngo amen. Hata nasikia kwenye mapori haleluya. Ngo munumve neza. Nawaambia musikie vizuri. Nebi bituko bingana. Nilipotazama umati wa miti. Imana ngo ubwo hari bakeya. Nikasema kwa sababu hapo kuna watu wachache. Natambaye umwanya. Na hawajanipea na muda. Nataka kusabwiriza abantu bangana n'ibibi. Nataka kuhubiri watu ambao wanalingana na miti hii. Ubundi mukumara kubwiriza, siku hizi baada ya mafundisho, ingisho zigakurikira abantu 40,000. Na watu wanafuata wakiwa 40,000. Nza kumenya ko, na nikajua ya kwamba Imana yasubije isengesho. Mungu amejibu maombi yangu. Wari wagira iyo nyota? Je, ulishakuwa na kiu hicho? Reka ndekivuga butumwa. Acha niache yanaendelea kuhubiri. Iyo gusenga yo hari yagutera likabure. Ulishakuwa na kiu ya maombi basi? Ni yihugira. Je, una kiu gani? Ya soko nziza zozibya nejejwe nuko nayinjiyemo niyo Yesu ahora nkirisha niyanyejesha. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Hari abantu bazi iyo ndirimbo? Kuna watu mnajua nyimbo hiyo? Uko naisavye. Je, nyimbo hiyo tumeomba basi? Kuko umuntu yaririmbye timwo yakira mwamara mugaceceka. Na mumenyamaza, lakini nilikuwa nafikiri labda mtatusaidia. Ariko turi mu ijambo rihari vuga ngo imbaraga z'amaraso. Tunaongea neno ambalo sema nguvu za damu. Amaraso agira imbaraga. Damu zina nguvu. Amaraso agira imbaraga. Damu ina nguvu. Amaraso azavuga. Damu inasema. Amaraso azayumva. Damu inasikia. Amaraso damu azarinda. Azarinda. Yanalinda. Amaraso azamara ubwoba. Hata damu yanafanya kuutisha utoke. Amaraso azatera umuntu urukundo. Hata damu inafanya mtu awe na upendo. Amaraso azatuma umuntu yihangana. Hata mtu apate kuvumilia. Sema amen. Hallelujah. Amen. 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 Bazanywe n'ibintu. Muzi byabazanye? Mmekuja kwa sababu ama mnajua sababu imewaleta? Baje kumva. Jambo rya Yesu. Ndababonye. Nimewaona. Amaraso ya Yesu. Yesu ni meza. Amaraso ya Yesu ni meza. Amaraso ya Yesu ni meza. Arayuhura ayo maraso ya Yesu ni meza. Dushime ayo maraso ya Yesu yatubatuye. Tayo maraso ya Yesu na y'agaciro. Iteka nzahora nyashima. Amaraso damu yahinduye abari babiri babumwe. Yamewageuza watu wawili wakawa mtu mmoja. Amaraso damu niyo yatumye hataba abayuda ngo habe abagiriki ngo habe abantu bose babu umwe. Damu ndiyo imefanya watu wote wawe mtu mmoja. Amaraso damu niyo yaduhaye umunezero dufite. Ndiyo yametupa furaha tulio nayo. Muririmbyi yaremye ngo furaha yetu itabakia. Umuririmbyi yaravuze ngo ibyishimo bikiwa vyote vingetoweka. Byose byavaho. Iyo ndirimbo muyitegere ndugire ngo biroroshe. Kama mkisikiliza nyimbo hiyo si nyimbo rahisi. Kandi tusaturimba ibyo tutumva. Mara kwa mara tunaimba mambo ambayo tuyajui. Je, vyote vikitoweka byose bivuyeho furaha itabaki. Ibyishimo byagumaho. Nyamuneka tafadhali furaha itabakia. Ibyishimo byagumaho. Ikiwa vyote vingetoweka byose biramutse bivuyeho. hako twaretse kuzoza twirahuriraho umuriro. Si tuache basi kujiwekea moto wenyewe. Kagame ibango watera sha ngao subiramo. Furaha yetu itabaki. Amaraso ya Yesu. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vimetoweka. Haleluya, 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 haleluya. Irubwoba inzandinya mimi huwa na hofia. Iyo twaye turirimba wakati tunapoimba. Nitegereza abantu. Na ninawachungulia watu. Nitegereza abakristo. Ninawachungulia wakristo. Kareba urwego bagezemo. Ikibazo gitoya. Shida ndogo. Agakosana nundi. Na wakifukosana nundi. Ibibazo bikaba birabaye. Sasa shida zinaingia. Yagera mu rusengero. Akifika kanisani. Umunezero ukarangira. Na furaha inaita. Warangiza ukamwa dutese niki. Baadaye unajiuliza nini. Bagiye bamuvuga hanze. Na watu wamesema none umunezero wagiye. Sasa furaha imeenda wapi? Kunda kuvuga kakantu. Mimi mara kwa mara huwa naongea neno hili. Nimba hari ikintu kiza kibabaza. Kama kuna kitu ambacho kinahuzunisha. Ni Mkristo kukuvuga nabi. Ni Mkristo kukusema mabaya.
niba hari ikintu kize kibabaza, kama kuna kitu ambacho kinauma, ni umukristo kugusebya, ni mkristo kukusema mabaya, mwahura akakubwira ngo Yesu ashimwe, baadaye mkikutana anasema Bwana asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe sana ndugu wangu. Ariko iyo umuntu amaze kurengaho, Lakini akipita nyuma kidogo, musumwe madame yaje asa n'ubabaye. Siku moja mke wangu amekuja akihuzunika, Ndamaza ndetse ko wababaye. nikamuuliza je, shida ni nini? Ngo hari ijambo yumvise ritari ryiza. Akasema kuna neno ambalo nimelisikia si zuri. Rivuye kuri nje se. Neno ambalo mimi nimelisema. Hatoya. Akasema hapana. Ngo yasanze umukristo hayavuga. Nimekuta mkristo akiongea. Ngo bamubwiye ngo umukristo mwe yari kwavuga ngo nza nambara nabi. Walisema mkristo alisema kama mimi huwa navaa mibaya. Ngo mare ndaseka. Baadaye nikacheka. Arambwira ngo ngurasetse ngo. Sasa yeye akaniuliza unacheka tena? Uburyo bari kuba kuvugana. Na venye walikuwa wanakusema vibaya. Ndamubaza. Nikamuuliza. Ese wewe uyurebye. Sasa ukiangalia. Ubona nambara. Unaona mivaleo yangu ni aje? Ati neza. Mimi naona unavaa vizuri. Hirya yawe. After you. Ta wundi muntu. Hakuna mtu mwingine. Tegereje kuzambira uburyo nambara. Ambaye nasubira ataniambia vile nimevaa. Hakuna. Impossible. Uku nicho chakubabaje. Sasa hii ndio kitu kimekufanya kuzunika. Aha, yasanze amaraso. Basi amekutana damu. Ai, sema haleluya. Haleluya. Wewe uri mu gusitarira mu rusengero. Kama wewe wewe uri mu gukomerekera mu rusengero. Wewe ambaye unapata maneno. Wewe uri mu gusoka ngo wakomeretse. Wewe unatoka kwa sababu bakavuga ijambo ry'Imana ryo kugukebura. Sababu ya neno la Mungu. Ukarakara ugasohoka. Unakasirika unatoka. Hanyuma twavuga amaraso ya Yesu. Sasa tukiongea juu. Ubariki yakoze ku buzima bwawe. Na baba ambaye amfanya kwa maisha yako. Biriki yahinduye ubugingo bwawe. Afanya mabadilisha maisha yako. Wakomeretse. Umeumia. Usukomerekera mu rusengero. Unaumia kwa kanisani. Nuko turi ku makuru ya maraso muri Egiputa. Tuko katika habari za damu ya Egypta ama Misri. Imbaraga za maraso, nguvu za damu ngo zatandukanyije abanyesirayeli n'abanyegiputa, ambazo zimewatenganisha watu wa Israeli na watu wa Egypt. Ubundi tena gusoza hanze, ukitoka tu hapa nje, umugore w'umuislamu, mama muislamu wamumenye, unaweza kumjua. Uzicho wamumenyeraho nini tafanya umjue? Ni imyambarire, mivalio. Twebwe sisi twari dukwiriye kugira ikimenyetso, ingestahili tuwe na ishara. Ubundi ikimenyetso, ishara ni ikintu umuntu areba agahita kumenya, ni kitu ambacho mtu anakutizama na hata anakujua. Abantu basigaye babanza kutwibazaho twarakijijwe cyangwa ntitwakijijwe. Watu siku hizi wanajiuliza, je, tumeokoka ama tutaokoka? Mushumba cyangwa si umushumba? Je, huyu ni mchungaji ama si mchungaji? Umuntu umwe yigeze kumpamagara, mtu mmoja alinipigia simu ngo tuje gusangira, twende kula pamoja. Nyine yari umukristo wumva ko tuje gusangira. Ni mkristo alikuwa na jinsi twende kuchangia chakula. Ndamaza ndese ni hehe tuje? Nikamuuliza sasa tutakwenda wapi? Arahambwira. Akaniambia. Ndamanda hafisi no hicara. Nakamwambia mimi siwezi na kaketi hapo. No. Urwego ndimo. Aha, mahali ngazi nimefika. Bamvuze nabi. Wakiniongea mabaya. Na aba bantu bose. Ni hawa watu wote. Mubwira hantu turi bushe. Mimi nikamwambia mahali ambapo tutakwenda. Arambwira ngo harahenze. Akaniambia pale hapo sasa ni expensive. Yateguye ngo twanywa gifantazi 3. Aya alikuwa ameandaa labda tutakunywa soda 3. Ngo aho ni fanta imwe. Lakini hiyo 3 ilikuwa ni moja. Ndaje fanta imwe. Sasa nitaenda mahali pa soda moja. Ariko hubahisha muri Biblia. Lakini pahali ambapo pataniheshimisha. Abakristo. Wakristo. Abakristo. Wakristo. Twari dukwiriye kwifuzwa. Ingekuwa heri watu watutamani. Isi katwifuza. Hata ulimwengu ututamani. Ikatwifuriziki. Kwa nini? Itandukaniro ryacu. Tofauti yetu sisi. Kandi tubiyeshejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Kupitia damu ya Yesu Kristo. Aya asa mafaranga. Si pesa. Si ubwenge bw'isi. Si hekima ya ulimwengu. Si ubutunzi. Si utajiri. Ikize kidutandukanya n'abisi. Kile ambacho kinatofautisha ni damu. Sema amina. Haleluya. Amen. Na ibindi turabisangiye. Mambo mengine ni kawaida.
maraso y'abakijije urupfu. Damu imetuponya mauti. Biblia yavuze ngo, Biblia imesema, Imana irababwira ngo, Mungu akasema, ngo ninza ni akija gasanga amaraso nikute damu ku miryango imewekwa kwenye ukuta. Wiginzo banje kwica abanyamisiri. Wakati watu watakufa Misri, Bonje kubica. nikija kuwaangamiza. Iyo ni Imana yari kwivuga. Ni Mungu mwenyewe alikuwa akisema, ninza kubica. mimi nikija kuwaangamiza. Gasanga ahantu hari amaraso. Mahali nitapata damu. Abo bantu bari muri iyo nzu. Watu watakuwa ndani ya nyumba hiyo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amaraso ni inzu. Damu ni nyumba. Amaraso ni inzu. Damu ni nyumba. Tuze twinjiramo. Ambayo tunaingia. Haleluya. Bwana sifiwe. Ibi dushaka ndibitubone. Yale yanatafuta. Ibi duhiga ndibitukoreho. Yale yanatutafuta. Igituburi kugira ubwoba. Kwa nini unakuwa na woga? Ni maraso ya Yesu Kristo. Ni kwa sababu utakutana na Sema amina. Amen. Maraso ni inzu. Damu ni nyumba. Rufu. Kifo. Imana izotumara ubwoba bw'urupfu. Mungu amalize woga na nguvu za woga kabasirikare kama vile askari, kiki kama vile wanajeshi. Abasirikare bazagenda amasasa hayavuga. Wanajeshi wao huwa wanaingia mahali ambapo wao wanafikiri kama ni chai ambao wanaweza kukinywa. Abakristo. Je, wa Kristo? Ubwoba tugira. Woga mnao? Ubwoba tugira. Woga mnao? Twarachunguwe. Tena tumekombolewa. Mu bwoba. Na woga ikaisha. Biblia iravuga ngo. Biblia inasema. Hanze ngo hazaba abanyabwoba. Inja kutakuwa wenye woga. Ubundi abarozi baza kunshuro ya gatandatu. Walozi wanakuja kwa namba 6. Lakini wenye woga wanakuja namba 1. N'abanyabwoba ko murumva kandi ni Biblia ni kivuga. Ni Biblia ndio inashuhudia hiyo. Nanje yo kujana n'umunyabwoba no jana n'umurozi. Pali pa kwenda na mtu mwenye woga afadhali nienda na mtu mlozi. Koga we sino na mumenyi. Hata siwezi jua hata wewe ni mlozi. Ta undi umunyabwoba yo kwicisha. Mwenye woga anaweza kufanya ufe. Yo gutamukaga mu byo mwasezera. Anaweza kukuacha kwenye agano. Imana yanga abanyabwoba. Mungu anachukia wenye woga. Nanje simbakunda cyane. Hata mimi pia siwapendi. Abana Yesu ntabakunda. Hata Yesu mwenyewe hapendi wenye woga. Yesu ndabwoba yagiraga. Yesu hajakuwa na woga. Muka wera ndagira ubwoba. Hata Roho Mtakatifu ana woga. Imana ndigira ubwoba. Mungu hana woga. Kandi birava ngo turi inzu y'Imana. Biblia inasema sisi ni nyumba ya Mungu. Imana iba muri twe. Mungu yumo ndani mwetu. Mungu akaba muri twe. Na Roho yumo ndani mwetu. Yesu akaba muri twe. Yesu yumo ndani mwetu. Ubwoba ugira n'ubwoba. Sasa woga unatembea nao ni wa nini? Ubuzima. Maisha. Ngwesho. Kesho. Ubundi imisi suyigejeje ku bwawe. Je, siku hizi zote ni kwa sababu yako? Uziko tsaturira indirimbo Mana nyiribiye warabimpinduriye amarira yaje wayahinduye mundu namenye kutosiga ngo ndengane namenye kutosiga ngo ndengane. Muzamumva namwe na nyinyi pia mnasikia hivyo. Yaturinze urupfu rw'iteka. Ametulinda mauti ya milele. Wavuganye ko amaraso niyo yabasohoye. Damu ndiyo imefanya watoke ku musozi w'uburetwa. Katika mlima wa utumwa. Umusozi w'uburetwa. Mlima wa utumwa. Kubabara. Manunguniko. Kwiganyira. Hata kulialia. Gusuhuza umutima. Hata moyo. Gukubitwa. Kupigwa. Ushatura amatafari. Hata kutengeneza matafari. Agasuzuguro. Aibu. Kuriya muzamuna abantu batarakizwa. Vile watu ambao hawajaokoka baba muri ubwo buzima. Wanaishi katika maisha hayo. Biblia inavuga ngo nindi wavuga ngo yo. Biblia inasema nani analia? Ngo nabahaye banyu. Abanywi. Ni wale wanakunywa. Ngo se nindi wagenda dandabira. Nani anakwenda kama mlevi? Abasenzi. Walevi. Ngo ninde w'amaso atukura. Nani mwenye macho ya red? Abasenzi. Walevi. Niko Bibilizi. Biblia inasema hivyo. Bazapfa kugashigikira ngo urumva ngo baravuga ngo tunywe ngo ariko ntidusinde. Wamoja wanasema tukunywa lakini tusilewe. Kwa kubwira ngo urye umusenyi mukeya n'umwinshi uko wakukwambia ukule mchanga kidogo na mchanga mwingi. Uko si umusenyi. Sisi ni yote tu ni mchanga.
ariko mbasobanuye neza yewe. Ni kama maelezo. Kanakira umuntu umwe nakiriye Nzabakiza. Nzabakiza karibu sana. Ariko Nzabakiza zaryoshye igitaramo. Nzabakiza wala anafanya mambo vizuri. Ni impano ye. Yeye ni karama yake. Mtu uzoza mwigana. Mtu ambaye atawahi kumwiga mfano. Agira haleluya izihagurutsa umuntu wese. Yeye ana shout haleluya na isimamisha kila mtu. Na kazi kao. Hiyo ni kazi yako kabisa. Akani ndaza kwibagira. Kabla sitasahau. Musho. Mchungaji. Nuzumva uravuze nagazana ngo duhaguruke. Ukisikia mimi nasema tusimame. Navuga we. Ama wewe. Ukabona ndicaye. Ukaona na keti. Sinza mpagura. Siwezi kusimama. Byumvikanye. Rudiria mchungaji. Ndavuze ngo nasema hivi. Ni sura kugarukana akavuga ngo abantu nibahaguru. Mimi nikikuja tena mseme watu wasimame. Akabona ndicaye. Na ukiona mimi nimeketi sinza haguru. Sitasimama. Kubera iki? Kwa nini? Tuzaduhaguruswa. Hatutasimama. Kuko abantu bavuze ngo duhaguru. Kwa sababu watu wamesema tusimame. Duhaguruswa. Tunasimama. Icyambere. Kwanza naba baririmbye aba. Ni hawa waimbaji. Hawa nibo baza baduha. Hawa ndio wanafanya tusimame. Nibo baza baduha. Hawa ndio wanafanya tusimame. Niba ataduhagurutsa. Kama watakufanya tusimame. Uzotureke. Mutuache tuketi. Taka video kamwe mwabonye umusore umwe hayavuga hejuru nimbari ya Bill Graham. Ngo baramubajije kuna kijana walikuwa kubera iki? Kwa nini? Ngo aha hantu haba imbaraga. Mahali hapa kuna nguvu. Umuntu kwazagera hanga akasanga imbaraga. Bwana mtu anafika hapa na barababwira ngo akawaambia sema amen. Haleluya. Ngo abaririmbyi bacu waimbaji wetu ngo basaba repeti minota 15. Wanafanya practice 15 minutes. Ngo barangiza ngo bagasenga amasaha 3. Na wanaomba masaa 3. Ngo batangiye kuririmba. Ngo abantu basabihana. Watu wanaanza ngo umuyobozi wa gahunda atarahaguruka. Bila kabla msimamizi. Sema haleluya. Haleluya. Woba baza mwebwe. Je, mutakiwa swali. Mutwara ni saha yo gusenga. Kama mmekuchukua saa mtakomba. Tuhagurutswe niki? Tusimame kwa sababu gani? Sonmo. Sakono mfitanga. Tameza. Amavuta azashakishwa yanatafutwa. Sema haleluya. Biblia iravuga ngo Daudi ngo yageza acuranga agacuranga tandirimbo gucuranga abazimu ngo bakaba muri sawa. Madimoni wanaanza kimbia. Singurwanije basijapiganisha mtu ariko ndagufashije lakini ninakusaidia. Nje mkuru. Mimi ni mkubwa. Mwisubireho badi. Ni lazima mjirudirie. Abantu bazabihana mukamuriri. Watu hao wanaanza kutubu mnapoimba. Kandi birashoboka. Inawezekana. Kuko muzamuririmba indirimbo z'Imana. Kwa sababu mnaimba nyimbo za Mungu. Zirimwe amagambo y'Imana. Mna maneno ya Mungu. Ni ngombwa ngo muririmbe. Ni lazima aba bantu bihane. Watu watubu. N'umuyobozi ataraza. Kabla msimamizi ni muririmba. Haleluya. Imbaraga z'Umwuka w'Imana zimanukira aba bantu. Bibiri iravuga ngo iyo twaye turirimba ubwiza bw'Imana ubwiza buzabumanuka. Utukufu wa Mungu unashuka. Mwe muri mukubona. Je, nyinyi mmekosa utukufu? Basa babubona. Kwani nyinyi mnaona utukufu? Muri mu byo twabayemo. Yale mnayofanya tumeyapitia. Twararirimbye. Tumeimba. Twarasenze. Tumeomba. Iyo tuvuga ibi wakati tunaongea haya tubinjiza ahantu hakomeye ili tuwafikishe mahali ambapo tuzoba tutahari. Kesho kama tutakuwa tujue kwamba tumewacha waume. Kwa Imana icubahiro tunaweza kutukuza. Numvise ko ibintu bigenze neza. Sema amen. Haleluya. Nazamu ya maboko ari kubera iki tumupe Bwana utukufu. Muzamutenguha mwagaza. Na musishushe kabla tutawaambia. Nije wagogwe nahanwe. Sasa mimi nina malipizi. Sema amina. Haleluya. Mama pandisha mikono. Yego.
Yego. Protokole. Freddy. Padisha mikono na wewe baba. Yes. Murakina nanje. Ahanga ntamikina. Sambura muko. Muze maze mvugira ubusa. Mimi nisema sako. Tuzamura amaboko ni. Acha tumupe Bwana utukufu jamani. Mureke kuzana mafyeri. Hapana mambo sasa. Simwe mwageze muri iki gihugu mbere. Mimi nimefika mbele yenu hapa. Zamura nyabo. Pandisha mikono jamani. Sema haleluya. Haleluya. Tongere haleluya. Haleluya. Amaraso ya Yesu nakoroshe. Haleluya. Hey. Sema amina. Amen. Amaraso azayorosha. Damu yanafanya kuwa mtu mwepesi. Azayorosha abantu bakora. Damu yanafanya mtu kuwa mwepesi. Umuntu ngo fukama gafukama. Ukimwambia mtu piga magoti na piga ngo ryama karya. Ukimwambia kulala na lala. Amaraso azayorosha. Damu yanafanya mambo kuwa mwepesi. Amaraso azayorosha. Damu yanafanya mambo kuwa mwepesi. Sema haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu azayorosha mu biti. Yanafanya mioyo kuwa mwepesi. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Koroha. Kuwa mwepesi. Imana iguhumugisha ariko. Bariko sana. Turi kumwe kabisa. Yes. Namwumvise. After mavuta. Oya turi ku murongo. Amen. Nabyumvise rwose. Asante. Ai, uracyarakara wewe. Bado wewe ungana mkasirifu. Amaraso ya Yesu agufasha. Damu ya Yesu ikusaidie. Sema amen. Amen. Azakiza indwara. Damu ya Yesu inaponya uyu mugoroba. Jioni ya leo. Uyu mugoroba. Jioni ya leo. Ibyanze guhinduka. Yale yamekuhinduka uyu mugoroba. Haleluya. 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 Amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu. Amaraso ya Yesu. The blood of God. Haleluya. Damu ya sikufikia. Ahindura ibintu. Yabadilisha mambo. Haleluya. Haleluya. Amen. Tutale. Sifa kwa Mungu. Ifrile de beleshile. Tukuke Baba wa milele. Niyo Yosef Amen. Mwami Yesu Kristo. Baba mtakatifu uyu mugoroba. Jioni ya leo. Turagukeneye. Tunakuhitaji. Ubugingo bw'abantu bose. Watu hawa. Wewe usubona ibwina mu mutima. Usubona hataboneka. Isenga muhoraho. Ijambo ryawe. Neno lako Baba. Amen. Amen. Sema amen. Haleluya. Yitange mama. Yitange kabisa. Yitange. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Amen. Maraso ya mukiza. Amen. Tukusu. Bwana Yesu asifiwe. Twarabatuwe. Basi tumekombolewa. Toka kwenye mlima wa utumwa. Chakane twavuze mu gitondo. Neno la ine tumesema asubuhi. Amaraso yabujije Farao kwinjira. Damu imemfanya Farao kutokuingia. Munzu z'abana b'Imana. Katika nyumba ya wana wa Mungu. Nigeze kumva nimba ari umubembe. Kuna mtu sijui kama ni mbembe. Yigeze ngo abarozi ngo bigeze kuza kumuroga. Walozi wamejaribu kuja kumloga. Nono ngo bashike walipofika musi wa mbere siku ya kwanza ngo bagere kunzu walipofika kwa nyumba abasirikare wakakuta wanajeshi ngo imbunde bene zijya za turazina silaha zile kabisa zile kubwa kubwa ngo basubirayo wakarudi ngo buce baragaruka tena wakarudi ngo baze kugaruka waliporudi musi wa kabiri siku ya pili ngo basanga inzu zengurutswe n'umuriro wakapata nyumba imezungukwa na moto. Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Umuriro. Moto. Umuriro. Moto. Uzengurutse. Moto ilikuwa imezunguka. Walikuwa wakitizama. Kaburaho bacha. Wanakosa hata njia. Haleluya. Bwana sifiwe. Amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu. Azaturemera ibiturinda. Yanatundia mambo ya kutulinda. Azaturemera ibiturinda. Amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu. Harimo imbaraga. Muna nguvu. Z'uburyo bwose. Kama Yesu. Amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu. Sema haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Basubirayo wakarudi musi wa gatatu siku ya tatu nono ngo basanga inzu iri mu kivu wakakuta nyumba katikati ya nani Lex
ya ikivu lex icyongereza cyaje mwihangane oya uri mu murongo neza cyane cyagira umuntu koko uja kugukoroka azoba koroze naje yes turi kumwe asante sana noneho wibaze baadaye iyo uvuga wakati unaongea ngo umvishe injangwe yinjira mu nzu umesikia na ni pusi imeingia kwa nyumba ukavuga ngo na ndio unasema abantu bakwinjiranye watu wameingia bakwicara kwijosi wameketi juu ya shingo baciye heje wamepita wapi Imana Biblia yavuze ngo Biblia imesema amaraso damu ya Yesu sema haleluya amen amaraso y'umwana w'intama damu ya mwana ko yabujije Farao yamemuzuia Farao kwinjira mu mazu kuingia ndani ya nyumba kandi Biblia ikavuga ngo Biblia inasema turi inzu y'Imana sisi ni nyumba ya Mungu twebwe turi inzu y'Imana sisi ni nyumba ya Mungu sema haleluya haleluya kandi amaraso ya Yesu damu ya Yesu ari kuri twe yapo juu yetu Satani aza kwinjira nawe Shetani atakuingilia aje turarinzwe sisi tunalindwa nta karimba muze muri mango turarinzwe ngahe karimba twumva muze mubasha turarinzwe ntidutinya turashinganishijwe urya mucurazi yatanga turarinzwe ntidutinya turashinganishijwe twababariwe ibyaha nta rubanza ruturiho turarinzwe ntidutinya turashinganishijwe twababariwe ibyaha nta rubanza ruturiho turarinzwe ntidutinya turashinganishijwe twababariwe ibyaha nta rubanza ruturiho kajya kandi kavuga ngo turi ibirimo iby'umuriro ngo tugenda tubwira gute igiteye ubwoba cyane ijoro ikizane n'ubwoba yarafashe maze amidura ibirimi by'umuriro umugenda twika agasenya mu izina rye turakomeye igiteye ubwoba cyane ijoro ikizane n'ubwoba yarafashe maze amidura ibirimi by'umuriro umugenda twika agasenya mu izina rye turakomeye ntidutinya turakomeye sema amen haleluya haleluya amen iyo bibaye turatamba ya ikiwa lazima ni lazima tufanye makesha kama haya kandi twarabitojwe na haya ni mambo tumefunzwa sema amen amen turashimira ababyeyi tunashukuru wazazi badutoje indero nziza ambao wametulea wametupea malezi mazuri batwigisha guca bugufi na hata wametufundisha kunyenyekea no kumvira kuwa kutii no kubaha hata na kutii ngo buce natwe turongera turayoborana baadaye na sisi tukawa tena viongozi kwa viongozi hanyuma tugenda kurya nyine imumwicaze mwicaza abantu bona uburyo bandera amen je guhaye uvuga yeme yes maje kureba umuntu babishaza atarimo aravuga mwavuga ngo amen iyo ngarutse kuri yindirimbo wakati narudi kwa nyimbo hii iyi badirimbo nyimbo hii ni igihume cy'indirimbo
hii ni nyimbo moja maalum n'indirimbo yomara ubwoba aba ni nyimbo ambayo iyo wibutse cyane amaraso ya Yesu Kristo ukikumbuka sana sana damu ya umaze Yesu kuyibuka baada ya kukumbuka haleluya Bwana asifiwe amaraso damu badusaba gusenga hayatuomba kuomba no badusabye zaruka hayatuomba kusema kwa ndimi nibidusabye guhanura hayaomba kunabii ukuyemera gusa kukubali wamara kwemera baada ya kukubali akakurinda mambo yanakuwa hivi. Amen. naringiye kuvuga akantu kamwe Kuna neno nilikuwa nakusudia kusema ndakaretse acha tuende mbele kidogo kubera ko ndakavuze kera muzee hahari kwa sababu sijaongea kabla mzee bado angali sinoba ngikavuze acha niache kusema leo bari baraduhaye amabwiriza yo gusenga walikuwa wanatupea mwelekeo wa maombi murongo mwelekeo umurongo mwelekeo kweli kabisa yes kuvuga ngo twagengwa kwa muzehe ngo tugiye kumusengera ngo tumurambike ibiganza wakati wetu twende kumwombea baba mzee tuweke mikono juu yake ngira ngo haba nijwi iyo ryavugaga ntawe ari kugenda hata kama sauti ingesema tunaomba sijue kama kuna mtu angekubali kwenda mwebwe muri mukudupfukamisha bashaho mwamara nyinyi ambao mnatusurutisha sasa tupiga magoti hano ngo mudusengere mtuombee basho wachungaji hano hapa ugatega umutwe na unatega kichwa kandi iyo bagize bahati ukabaha umutwe na wakifanya bahati hawa uwapee kichwa barawushuguta wanakutasa abayawushije intego ariko ubundi umuntu agera ku rwego rwo kuguhamagara ngo utambuke hano mtu anafika kwa hatua ya kusema kuja hapa umushu utambuka mchungaji kuja hapa ngo ni kumwuka mu bwira ni hivyo roho anasema ariko si umwuka umpamagara ngo ninzano ngo roho ambayo inaweza kuniita ni kuja hapa mu rugo wonsengera nyumbani kwangu naweza kuniombea wansanze mu rugo ukinikuta kwangu twosenga tunaweza kuomba ariko lakini hapa hapa tangaza nokwe basho wachungaji mureke twihagarare tujisimameko umuntu akakubwira ndi waje ni sereri ngo kuru rukweto mtu umekuja umevaa kiatu lakini anakusurutisha toa kiatu yani maajabu mzee ukama wika ugafundura imigozi na unashuka kabisa unatoa kiatu Ngwimana niko yavuze Mungu ndiye amesema hivyo nguru rukweto nakuye mu rugo Mungu amesema nitoa kiatu ambaye nimetoka nayo nyumbani kwangu je bana bacu ndugu zetu watoto wetu ubuyumbe twabusanganye ba muzee maombi tumeyakuta wazee wakiomba abandi baraza wengine wakaja nyuma natwe turaza na sisi tukaja namwe ko muraza na nyinyi mnakuja mwaretse tukabigisha si mwache basi tuwafunze mureke tubigisha mwache tuwafunze tubigishe tuwafundishe ubu turacyasenga bado tunaomba niyo muvuga ngo bayumbe ni batambuke hata kama mnasema maombezi wapite mukabona turishaye mnaona tunaketi tunasobanura ngo nditurabayumbe haijamaanisha sio waombezi kwanza ako naringiye kuvuga ndakarese nako mukara ngoreye ngo nindeke kuja Biblia ni gitangaza irava ngo katika wingi wa maneno muna makosa Biblia ziva ngo mu bwishi bw'amagambo menshi abamwe abicumuro niumva umwuka arakubwiye ngo reka ukisikia roho nakwambia nyamaza ukavuga ngo reka ndwane nawe usipigane na roho ndakaretse acha tuache hiyo cha gatano neno la tano amaraso damu icyo yabakoreye kitu ambacho imekifanya ngo yabahaye amahoro yo mu mutima yawamewapea amani ya moyo
yabazaniye amahoro yo mu mutima. Damu imeleta amani ya ndani ya moyo. Igihe binjiye mu nzu, wakati waliingia kwa nyumba, Imana ikabakingira urugi, Mungu mwenyewe akafunga mlango ikoresheje amaraso kupitia damu. Bari bafite amahoro, walikuwa na amani. Umuririmbyi niko yavuze, mwimbaji alisema ngo amahoro Yesu ampa, amani ambayo Mungu ananipa barutayo narinzi, ni zaidi ya wana ulimwengu. isi ziduha umutekano. Ulimwengu unaweza kutupea security, uzuduha umutekano, unaweza kutupea security, ariko isi ndizaduha amahoro. lakini ulimwengu hautatupea amani. Amahoro adatangwa n'amaraso ya Yesu Kristo amani yonyine. yanakuja na damu ya Yesu Kristo. Kristo. Ushaka amahoro yo mu mutima, tafuta amani ya moyo na amaraso. Damu. Dusome, acha tusome maandiko. Kutoka ibice 11 n'umurongo wa 6 mstari wake wa 6 n'uwa 7 wa musomyi wacu. 6 n'umurongo wa 7. 6-7. Yego. 10 na kangahe? 11. Bice cha 11 umurongo wa 6 n'uwa 7. Mstari wa 6-7. Hazaba umuborogo Yego. mwinshi mu gihugu ca Egiputa cyose utigeze kubaho. Kandi ntiyazongera kuba nkuwo. Kandi nta wundi uzongera kubaho. Ariko mu Bisiraheli nta numwe imbwa izamokera mu bantu. Imbwa izamokera mu bantu cangwa mu matungo, kugira ngo mumenye uko Uwiteka yatandukanije abanyegiputa n'Abisiraheli. Ijambo rivuze neza. Wasome biri ijambo ry'Imana. Sinzi uko bibiri ijambo ry'Imana rizarivuga. Ndasumbwa? Soma papa. Muhize mikrofone nanone. Nawe abanza hasera. Some. Soma. Igihugu cha Misiri cyose, ndipo kutakuwa na kilio katika nchi yote ya Misri, kizacura umuborogo ambacho mfano wake haujakuwa bado, utarigeze kubaho, bado haujakuwa, kandi utazongera kubaho majira yoyote, wala hautakuwako. Ariko mu Isiraheli nta n'imbwa ibumokere umuntu, lakini katika wana wa Israeli hapana hata mbwa atakayetoa ulimi juu yao, cyangwa itungo juu ya mtu wala juu ya mnyama, bityo ili muzamenya ko Uhoraho, kwamba mpate kujua jinsi Bwana adafata kimwe anavyowatenga Abisiraheli n'Abanyamisiri na Waisraeli. Mwumvisa ukarongo buryo kavuze. Mmesikia mstari huyo? Ngo bazamenya ko watajua kwamba ngo atabafata cyo kimwe. Hawajachukuliwa tetesemu. Uko abantu bari wa maraso ya Yesu, watu ambao wana damu ya Yesu, Imana ndizi bafata kimwe n'abandi. Mungu hajawachukulia sawa sawa na watu wengine. Ya ndizi tufata. Turatandukanye. Tofauti. Ngo haba n'imbwa, hata mbwa ngo ndizi zabamokera, hazitatoa sauti yao. Imbwa leshie, ukwimbwa ziri mu kubamokera gute? Kumbe imbwa zinalia juu yenu. Digute eshitse no kurikima. Ai, ukwimbwa ziracha kumokera wewe. Leshia abwa sur toi. Ko zira kumokera habaye. Aje ni namna gani? Kandi amaraso ya Yesu, tena damu ya Yesu, Biblia yavuze, Biblia imesema, sema amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa maana mgenda mumanuka nga kabumbu baba kinani kukaza imuki yo house. Makuwa kama vile bora wanacheza na pumzi na topande. Ariko hari n'icuya ndawo bagaye. Joto imekuwa. Muzagure ventilateur. Sizi rwanya icuya. Ya ndio. Gusa yonyine. Ndiko ni wanasikia. Ushaka ko mwijima hungano kuzana itoroshi. Ya ukitaka giza itoke ni lazima ulete nuru. Kumwazagiraga ngo muje gusenga ngo Mana ngo dufashe ngo ikicuya iryo sisi. Haina mambo ya kuomba ati Mungu tuepushe na joto, hapana. Ngo batabare. Muzaje hariya nani mu mugi. Yaani hapa tu kwenye Kamkunji. Abakolosai. Nimwumve rero biri kwisivuka. Barua ya Paulo mtume kwa Kolosai. Amahoro. Takaririmbo kamwe mugira kavuga hejuru ya mahoro. Amahoro Yesu atanga,
aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu ntsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu ntsinzi. Mnajua ya kwamba mtu anaweza kuwa ndani ya mashida, watu wanafikiri wakiona amani ndani mwako na wanakosa ni shida. Mbona huyu mtu anaimba? Anafurahi aje? Mbona tunajua ana shida? Mbona ana mashida? Na watu wasijue. Acha niwaambie habari. Haleluya. Amen. Amaraso ya Yesu, damu ya Yesu azaduha amahoro, yanatupa amani, atuma tutabona ibibazo ambayo tusiona shida, tubirimo na tunaishi ndani. Sema haleluya. Abantu bagatangara na watu wanastaajabu, batazi cyadushoboje, wasijue kila ambacho tumesengesha komeye, si maombi kubwa, ariko na amaraso ya Yesu, ni damu ya Yesu azaduha amahoro, ambayo inatupa amani. Amen. Kwa amahoro azarenga, amani ni juu, azarenga hejuru y'imisozi, juu ya milima. Soma igitabo wumva. Acha tusome neno. Rwandiko Paulo yandikiye Abakolosai. Wakolosai. Nimana mbabwira abantu batagira amahoro. Kisha niwaambie watu ambao hawana amani. Amahoro abantu batayagira. Kuna watu ambao wana amani. Soma igice cya mbere umurongo wa 20 samahani. Sura ya kwanza mstari wa 20. Abakolosai igice cya mbere umurongo wa 20. Sura ya kwanza mstari wa 20. Umurongo wa 20. 20. Maze yunga ibintu byose na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote. Komeza. Maze yunga ibintu byose nayo ikoresheje uwo mwana wayo ari byo kwisi ari nibyo mu ijuru, izana amahoro bitewe n'amaraso yamenewe ku musaraba. Amen. Izana amahoro akaleta amani bitewe n'iki? N'amaraso kupitia damu. Soma biri ijambo ry'Imana. Biblia neno la Mungu. Soma yo Biblia. Yo Biblia nawe. Pastor some. Pastor some. Basome hariya gira mu. Ese turacyari kumwe? Muracyakurikiye? Na amahoro. Amani. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Imbaraga za amaraso ya Yesu Kristo. Nguvu za damu ya Yesu Kristo. Wakolosai zaziduha amahoro. Gice cya mbere umurongo wa 20. 1:20. Nimbara mvuga icya gatandatu. Ubwo tusoba tu. Baadaye tutaongea neno la 6. Kandi imaze kuzanisha amahoro. Imaze kuzanisha amahoro. Ariko umuntu igitangaza. Ariko ko murahumvise? Je, mnasikia mstari huu? Hasubiremo bahumve. Ndiko ndabona basinze uko bantu babagira. Kuntu babagira. Soma baba. Kandi imaze kuzanisha amaraso, baada ya kuleta dikoresha na damu yo ku musaraba we, kwa msalaba wake imwiyungisha n'ibintu byose, akampatanisha na vitu vyote ari byo ku isi vilivyopo duniani cyangwa mu ijuru ama mbinguni. Nukuvuga ngo inamaanisha amaraso, damu niyo yagiye kuzana amahoro, ndiyo yamekwenda kuleta amani. Muribuka Yesu amaze kuzuka. Kumbuka kwa siku Yesu alifufuka, abigishwa bari bafite shida, mitume walikuwa nayo, ikibazo bari basigaranye, shida wamebaki nayo, cyari cyo kubura amahoro, ilikuwa kukosa amani. Yesu ngo azuke, Yesu alipofufuka abiyeretse, alipotufufuka, ijambo rya mbere yababwiye, neno la kwanza amesema, sema haleluya, haleluya. Yigeze ababwira ngo nimuhumure, awatawaambia pole pole, no, yababwiye ngo mukomere,
bakomere. Hapa hata waambia farijikeni. Yigeze ati nazuse. Hakuambia nimefufuka. Yigeze ngo nanesheje urupfu. Atasema nimeshinda mauti. Yaravuze gusa. Alisema amahoro yanje ndayabahaye. Yangu iwe pena wapenda. Sema amina. Haleluya. Kandi avuga ijambo. Tena akasema uko nza ntanga amahoro. Vile napeana amani. Ngo siko abisi baza bayatanga. Si sawa sawa na wanadamu na walimwengu. Amaraso aduha amahoro. Damu ambayo inatupea amani. Aduha amahoro atandukanye n'ibyisi. Yanatupea amani ambayo ni tofauti na mambo ya ulimwengu. Ureke ngubwira ikintu kimwe gikomeye. Acha nikwambie neno moja kubwa. Iyo umuntu yatinze kubyara. Kama mtu amekaa sana bila kuzaa. Ageza nk'imyaka 10. Miaka kama 10. Mugabo mwigeze kumbwira. Mzee mmoja amewahi kuniambia. Yabyaye ku mwaka wa 10. Yeye amepata mtoto kwa mwaka wa 10. Arambwira ngo. Akaniambia. Yari umukristo wangu. Alikuwa mkristo wangu. Ngo uyu mwana arize. Wakati mtoto analia. Ngo baza bavyuka. Wao yeye wanaamka. Ngo bagasasura. Wanatoa hata mattress. Ngo bareba agasimba kari y'umwana. Waangalie ni kidudu gani kimeingena hata kimema mtoto. Kamuyaniyewe turatandukanye. Nikamwambia kitu tofauti. Ni mumvu ubwo buremere. Sikia uzito huo. Mumvu ubwo buremere. Sikia uzito. Ariko reba ubundi buremere. Ona sasa uzito mwingine. Ukomeye. Ambao ni kubwa sana. Uyu muda kumva amahoro. Na mtu anasikia amani. Acha umwana agapfa. Na kesho yake mtoto anakufa. Ariko amahoro amaraso azatanga. Lakini amani ambayo damu inaleta no murupfu. Hata katika mauti. Ariko ndandirimbo mwavuze ngo no murupfu tuzabaho no murupfu komeze dushiri imbere dushimira. Nanumwe yabonye imodoka ibuvira. Mtu mmoja ameona gari ikikimbia nani Uvira. Igikamyo kyachiruka. Na akaona sasa ilikuwa lori kubwa. Ngo amara abona taxi. Dama akaona sasa hizo gari ndogo ndogo. Akasema hii ambayo inakimbia hivi. Wakati itakuwa kama mama yake. Na wauza ku. Ni mkuona utorosha. Ya sasa unakuja vizuri. Kuna watu ambao wanaimba. Unaona umutima. Unaona roho yake. Ubwenge. Akili. Imbaraga. Nguvu. Ubugingo. Maisha. Ibitekerezo. Mafikara. Byose. Yote. Byagiye muco hayakora. Yanaingia katika mambo anafanya. Abandi nabo tukabona ko barakwega. Wengine tu wanafanya tu ni kufuruta. Wewe wowe uririmba abandi batera ukuguru ukagumuga. Wewe unaimba na wengine wanatusha mkono wanaendelea tu. Ukuburi mubiki. Unafanya nini? Biruka ugasigara uhagaze hapa. Wengine wanakimbia tu na baki unasimama. Wao wana basirikare biruka akagirisa. Ulichoona wanajeshi wanakimbia wengine wanasimama. Yao ndio tu. Mnafikiria kwamba kwa ba traininga kama muhando. Wao wanafanya practice kama muhando Rose. Kuja kwa muhando. Kama vile Rose muhando. Bose badagira. Bose bakagira. Bagira cyose bakagira. Nao mwembe muri bayinapute. Ya nyenye sasa ni wale. Akona linka ngashishije mwo nyine. Muzamenya ko tuzatubareba. Mjue kwamba tunawatazama. Ngibyo gutamba si ivyanyu. Mambo ya kucheza si yenu. Mwage muri korali ugura. Mumeenda kwa kufanya nini? Muze mubigisha. Ni lazima wafundishe. Ili muri pratique basimbe. Wakati mnafanya mazoezi mwe mnaruka ruka. Kandi wako ngo simbe baguifaranga bo simbe. Wakikwambia uruke wakupee pesa unaweza kuruka hapo. Tera kukati. Yes. Tubona nike. Tutaonana tena kwa siku zijazo. Nabyo gasingwe ngo mwese mwari munkunguye. Sijue kama nyinyi wote mlikuwa mnamisi. Harabatari banzi. Ngahe papa. Turabasirikare benshi kogezwe mu maraso umwami wacu Yesu ni nawe
nibutse ikintu. Kuna kitu nimekikumbuka. Ariko namwe murabyibuka. Hata nyinyi pia mtakumbuka. Imana yashatse kutwe izizana eshantio. Mungu akitaka analeta sasa mfano fulani. Ikazana ikintu kimwe. Mungu anaweza kuleta kitu fulani. Ikatwereka ngo atuonyeshe ibi ndabishoboye. Haya nayaweza. Timamwibuka ruguru mu Minembwe. Amjakumbuka kwamba huko Minembwe umudamu bafashe mama ambaye wamemshika bakamurasa wakamdushi imbunde zikanga na hata silaha ikakataa kutoa. Ayo makuru ni mamwibuka. Si mnajua hata mzee Karikofi ari hano kuvuga ibintu muvye aha uko ari hano uri hano muvye mama ako hapa. Okay, sawa. Hallelujah. Ya mikrofone yindi. Ariko Imana ishima. Bwana Yesu asifiwe. Labda yeye. Ariko tanzo rugero rwisaye. Nimetoa mfano mzuri. Mwibaze. Fikiria Imana. Mungu ikora ijambo rimwe. Anaweza fanya moja kugira ngo itwereke ko ili atuonyeshe kwamba ishatse kuhagarika urupfu. Anaweza kusimamisha hata moto. Umuntu wari we wese. Kwa mtu yoyote. Kurekaga gupfa kubera ko tukiri mwisi. Ni lazima tufe kwa sababu Imana yagaritse urupfu. Mungu akisimamisha mauti. Twinjiye mu ijuru. Tumeingia mbinguni. Ariko ikavuga ngo reka mbereke. Kwanza Mungu anasema hata kwanza nionyeshe kubarinda. Ninaweza kuwalinda. Na kulinda ndufe. Ninaweza kukulinda usife. Kubera maraso yangu. Sababu ya damu yangu. Sema haleluya. Haleluya. Kuriya nta kindi cyamutwikiri. Si sababu nyingine. Amaraso. Damu. Maraso. Damu. Maraso. Damu. Yesaya 48 mrongo wa 22. 48 mstari wa 42. Yego. Yes. 48 22. 48. Dusome 48 murongo wa 22. Nta mahoro y'abanyabyaha. Hapana amani ya wenye dhambi. Niko Uwiteka avuga. Asema Bwana wa majeshi. Nta mahoro y'abanyabyaha. Hakuna amani ya wenye dhambi. Niko Uwiteka avuga. Ndivyo anavyosema Bwana. Abanyabyaha wenye dhambi tibagira amahoro. Hawana amani. Nubwo botunga. Hata uwe tajiri. Bakagira amafaranga. Uwe na pesa. Bagatunga amamodoka. Uwe na magari. Bagatunga amazu. Uwe na manyumba. Yewe bakiga bakaminuza. Na hata watoto Biblia yarahiye ngo. Biblia imeapa iyo batarizera Yesu nk'umwana w'Imana. Kama bajamamini Yesu kama mwana. Bemera ya maraso ya Yesu Kristo. Wakubali damu ya Yesu Kristo. Amahoro bagira. Na amanda tumemjua Yesu. Nihuta. Tunapokwenda haraka. Yesu amaze kumena amaraso. Alipomwanga damu. Niho yabwiye abigishwa ngo amahoro yanje ne. Ndipo ameambia mitume zake amani yangu iwe pamoja nanyi. Amen. Kubera ko amaraso yari yabonetse. Kwa sababu damu ilikuwa imepatikana. Muraza kubisoma. Mtakwenda kusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana. Yohana mtakatifu 14 27. Yohana 14:27. Yohana 14:27. Luka 10:5 n'uwa 6. 10:16 Luka. Icyakabiri. Neno la pili. Amaraso niyo yatwinjije mu butware bw'amahoro. Damu ndiyo imetengeza katika utawala wa amani. Amaraso niyo yatwinjije mu butware bw'amahoro. Damu ndiyo imetengeza katika utawala wa amani. Amaraso damu y'umwana w'intama ya mwana kondoo wa Mungu niyo yakuye abanyesirayeli muri Egiputa. Ndiyo yamewatoa Israeli katika Kanani. Wakaingia katika Kanani. Muri yandirimo muzamuririmba mwana yiririmba. Nyimbo ambayo mmeimba ngo nani ngo ese ni rwaruzi ngo rubonye abanyegiputa. Yorodani. Ngo Yorodani babonye ngo igira gute. Igenza umugongo. Ngo igenza umugongo. Karudi kibuga. Burya ndakindi yari kwihunga. Si sababu ingine. Ni damu tu ilikuwa inakimbia. Sema amina. Amen. Na amaraso yari kwihunga. Ni damu tu ilikuwa inakimbia. Na ubundi abantu baraba. Lakini watu ariko kubera amaraso. Lakini kwa sababu barabariho. Uruzi ngo rukaza rwigira. Hata mtu inaanza kusema. Farao n'ingabo ziwe. Farao na watu wake. Ntibamenya yuko hawajajua amazi yahunza amaraso. Na kwamba maji yamekimbia. Baza kwitamu. Na wakaingia. Arabamara. Wakaangamia. Aba Efeso
wa Efeso bice 2 n'umurongo wa 14. 2:14. Cya gatatu. Neno la tatu. Amaraso niyo yatunze n'Imana. Damu ndiyo yametufanya kuungana na Mungu. Abakolosayi igice cya 2 n'umurongo wa 20 n'umurongo wa 20. 1:20 Kolosai. Amaraso niyo yatunze n'Imana. Damu ndiyo imetunga na Mungu. Kolosai igice cya 2 n'umurongo wa 20. 1:20. Amaraso niyo yatwigije hafi. Damu ndiyo imetuleta karibu. Kwa twari kure y'Imana. Kwa sababu tulikuwa mbali na Mungu. Twari kure y'Imana. Tulikuwa mbali na Mungu. Amaraso aratuza. Damu ikatuleta. Atwegereza Imana. Ikatufika na Mungu. Aba Efeso bice 2 n'umurongo wa 13. 2:13 wa Efeso. Cya gatandatu. Neno la 6 ndabisoma nihuta. Amaraso damu vuze muri Egiputa kutoka Misri ngo yabahesheje kongera gusubizwa ubumwe. Yamewapea tena kuwa tena na umoja. Amaraso ngo niyo yabasubije ubumwe. Damu ndiyo imefanya wawe tena na umoja. Kongera babumwe. Wakawa tena mtu mmoja. Sinzi indirimbo Bihizi yaririmbye ivugamwe amaraso ya Yesu. Nagize ngo ndayikurura mu mutwe kuva nijoro irangenda. Ngo hariho ayo wibuka ngauri rimbo gato yari ko nacuranga ko ndibuka nani video nabo wowe wari wibereye mu mutuzo ijuru ryose urakagira inkasha Patrick arabitoye nijoro naraye mpa usiku wote nililala tu nageje saa 7 nilifikisha mpaka saa 7 ndakwega nilijaribu kuvuta nilijaribu kuvuta nyimbo hiyo irangenda ndahebu hata nikakosa. Ninde wakwemera kwambika ubusa mu ruhame rw'ubushake bwe wari wibereye mu mutuzo ijuru ryose rigusingiza ubudaca. Sema haleluya haleluya haleluya. Mbega iby'Imana ukuntu bize biryowe. Yesu araryoshe. Haleluya. Muri ndani nangu andyohera cyane. Alisema Mungu tutamu sana. Ndabuki buryohana. Yes, hakuna asali kama yeye. Na ukaza ukaririmbo. Abasaza. Andyohera cyane. Ndabuki buryoha nkawe. Nimwiza n'uw'igikundi. Uwanimika nkaba umwami w'ishanga rinini amaraso ya Yesu niyo yakuyama cyakubiri biratangaje kubona abantu bavuga Imana bakavuga na Yesu bakavuga ko bacunguwe ariko akaba yumva yo kwica undi muntu lakini anasikia kama anaweza kumuua mtu mwenzake. We
ndiyo maana yani ikawasafisha, ndiyo maana wazungu na weusi, kabila na lugha zote tu wana wa Mungu. Sema haleluya, haleluya. Uyu muntu yakurikiye inyigisho, kama mtu amefuata mahubiri azabu mufasha, hata wanavumbua mambo. Waona ko bantu kera tunaona mambo ni turi ku murongo umwe twese, tuko katika line moja. Wavuga ngo amen, amen. Amaraso ya Yesu, damu ya Yesu bikagutangaze, isikustabisha. ubona ufite umutima w'imbabazi, ukiona una moyo wa rehema, ukabona udafite umutima wo guhora, kama utakuwa na takindi kize kibitera, utakuwa na moyo wa amaraso ya Yesu. Sema haleluya, amen. Oya subube gito, hata si ungwana, sukutamenya icyo wakorewe, sikutokujua mambo, sukutamenya uburyo wababaye, sikutokujua, ariko na amaraso ya Yesu azadutera kubabarira kugira ngo twongere tubumwe, atakuwa mtu mmoja. Sema amina, atukuzwe. Kurya abantu bari mu bibazo, wakati watu wako na shida, baza bakundana, hawawezi kupendana. Oh yeah. No, kandi badahaga na hawajashiba. Abamzeni mwaciye umugani ngo hari inzara ngo hari imbara bembe munda muri jara tamwico cyo masoka ngo hari inzara ntihazava ibyiza. Tumba ambaye ina njaa haina amani. Abisiraeli nta mahoro bari bafite. Waisraeli hawakuwa na amani ibibazo bari kwa sababu ya shida walikuwa nazo. Kumbuka yuko wa Musi Mose, kumbuka siku ile Mose yashitse asanga umunyegiputa alipata Misri, karabatoteza, alikuwa sasa akiwajaribu, bare asinze ukuntu yamugiriye, sijua vile amemfanya. Noneho ngo arangise, baadaye asanga bavukana ko baratoka, akawakuta watu wazaliwa wawili wanabishana. Ariko muzi mwebwe mnajua ubuhanuzi buri mu gutandukanya abantu bavukana, munabii ambao unafanya watu kutenga watu, umuka w'Imana, roho wa Mungu ukaza ugatandukanya abantu bavukana, uje upanye kuwatenga watu au kubunga, baada ya kubateranya bagatandukana, na wafanye kutengana, na maana mukemera ngo n'umuka w'Imana, na nyinyi mnakubali ni roho wa Mungu. Zanibuka bamuze umunsi umwe baratubwiye mu, kuna siku moja wazee wametuambia, baratubwira ngo ntimubone uyu muhana, wakasema si mnaona mji huu, uyu muhana, kijiji hiki muzawusenya, mtaubomoa, umunsi muzazana marosi, siku mtaongea mambo ya malosi, umunsi muzazana marosi, siku mtaleta wa mairidi, umunsi tuzumva ngo muri ko muravuga uburozi, siku tutasikia mnaongea mambo ya irizi. Igihe uburozi bwabereyeho, mnajua irizi imeanza lini? Kwa maana murabumara basho, kwani mnafikiri mtamaliza irizi leo? Kuva igihe cha Farao, tangu wakati wa Farao abarozi bari walosi walikuweko, wachawi bari les sorciers bazagumaho, na watakuwa kuzageza imbandifu hadi parapanda ilie, kwenda bazihana ico kenyine ama mtubuzu. Maraso ya Yesu, damu ya Yesu Kristo niyo azaduha gukundana, ndiyo inatufanya tupendane, tukongera tukabana, na tunaishi tena pamoja, warabegeranya hata kawaweka bagira umutima ubwumvikane buraza, wakawa sasa moyo wa upendo. Vyakozwe n'intumwa, Matendo ya Mitume, Actes des Apôtres 15:25 15 Matendo ya Mitume tafadhali. Ariko mana we mugira ndangiza inama yo gutoranywa abagabo no kuba tumaho nabo dukunda Barinaba na Paulo. Akarongo ka mbere usome hagenera ako mstari tu wa kwanza, twashimye guhuza inama, twashimye kugira gute, guhuza inama, kugira ubumwe, birumvikanye. Yes. Iyo umuntu yashatse kugararamba, wakati mtu anataka sasa kuwa mtu mwingine, umuntu udashaka umwe, ni mtu ambaye hataki amani umoja. Zamuvuga ngo mugure amakaro,
Wakati tunasema sasa tutafute sasa David. Iwakavuga ngo amabati arashaje ngo bari. Yeye anasema hapana, mabati ndio imechakaa, sasa tubadilishe. Bavuga ngo bagura intebe. Wakisema sasa tutafute viti. Kubera gusa kwanga ugumu. Yeye kwa sababu hataki nani mmoja. Akamavuga ngo ibyuma ari mukumva ngo biko. Yeye anasema sasa sound haiko sawa. Ngo bari byo bagura. Basi tuingie kwa mradi sasa wa sound. Bavuga ngo bafashe abantu. Wakisema tuwasaidie watu. Akamavuga ngo we karabona ngo ari urusengero yagesema ngo akora indabo nziza. Yakasema kuna kanisa nimeona wana flower nzuri. Kubera gusa kwanga ugumu. Kukataa tu kwa maana. Na umoja sorry. Usome Yohana igice 10:30. Yohana 10:30. Timu hasoma. Msisome hapo basi. 10:30 muhandike gusa. Andika tu hapo. Aba Efeso 4:3. 4:3 wa Efeso. Chakari. Neno la 7. Amaraso. Damu yabateye gukumbura gakondo. Yamewafanya wamisi nchi yao ya ahadi. Amaraso. Damu yabateye yamewafanya gukumbura hata kuwa na shauku yo kuja muri gakondo kwa nchi yao ya asili. Amaraso damu ni yazadukumbuza ijuru, ndio anatufanya sasa tumisi mbingu. Umuririmbyi yararirimbye ngo mwibada liba kasema inua macho muvunaji ngo ubura amaso mwinzi. Yes. Ngo ese turacari kumwe? Yeah. Sema amen. Amaraso damu ndaza dukumbuza isi. Hayatufanya kubera yuko tutarabisi. Kwa sababu sisi si wa ulimwengu. Twebwe nditurabisi. Sisi si wa ulimwengu. Twebwe turabiju. Sisi ni watu wa mbinguni. Amaraso damu yatumye Abisiraheli yamefanya Waisraeli bakumbura gakondo. Wakakumbuka sasa Imana yari yababwiye ambayo Mungu alikuwa ameahidia ngo bibate kuyikumbura, ikawafanya sasa waikumbuke. Lakini kizi kidutera gukumbura ijuru. Hakina kitu kingine kinafanya kumbuka mbingu. Ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi tugomba kureba ugutandukanye nuko abandi bareba. Ni lazima tuangalie tofauti na vile wengine. Tugomba kumva bitandukanye nuko abandi bumva. Ni lazima tusikie tofauti na watu wengine. Tugomba kureba bitandukanye nuko abandi bareba. Ni lazima tuangalie tofauti na watu wengine. Kubera yuko twebwe hano si iwacu. Sababu sisi hapa si kwetu. Iwacu ni mwijuru. Sisi wenyeji wetu. Yesu yaritanze. Yesu amejitolea. Amena amaraso kugira ngo aduheshe gukumbura ijuru. Ili tupate kuwa na shauku. Kubera yuko ni iwacu. Kwa sababu uko ndiko kwetu. Mwanditsi yarandisema Filipi. Mwandisha akasema kwa Filipi. Ibice 3:20. 3:20. Haravuga ngo naho twebwe iwacu. Bali sisi wenyeji wetu ni naho twebwe. Bali sisi. Twebwe bande. Abacunguwe. Waliokombolewa. Twebwe bande. Nyinyi wanani? Abana b'Imana. Wana wa Mungu. Twebwe bande. Nyinyi wanani? Abavuye mu mwijima. Waliotoka katika giza. Tukinjira mu muco w'Imana. Tukaingia katika nuru. Twebwe bande. Sisi wanani? Abasha ubwa kabiri. Walizaliwa mara ya iwacu ni mwijuru. Kwetu ni mbinguni. Sema amen. Haleluya. Icyanyuma. Neno la mwisho. 8. Neno la 8. Imana ibakorera Pasaka. Mungu akawafanyia Pasaka. Muze gusoma ibyanditswe. Mutakuja kusoma maandiko hayo. Kuva 12:12. Kutoka 12:12. Mika ibice 4:12. Sura 4:12. Bakorinto ba mbere. Bakorinto wa kwanza. Igice cya 2:16. Pasaka yabateye guhindura imyumvire. Iliwafanya kubadilisha mwelekeo. Pasaka tibayiriye bicaye. Hawakula wakiketi. Ngo bayiriye bahagaze. Walikula wakisimama. Ngo biteguye kugenda. Wakiwa tayari kwa kwenda. Kandi ngo bari bababwiye ngo bazayirishe ngo karaje. Walikuwa wameambia wakuje na mboga uchungu. Ngo bazarishe nyama karaje. Nyama wakule na mboga uchungu. Kandi ngo bambaye inkweto. Na walikuwa wamevaa viatu. Bambaye musentire neza. Na hata wamefunga kabisa. Tigeze barya Pasaka ntibayiriye bahagaze. Hawajakula Pasaka wakisimama. Kundi twicaye. Na hivi hatujaketi. Muririmbyi yaravuze ngo tuwasafiri. Muririmbyi yaravuze ngo turabagezi. Sema amen. Amen. Pasaka
Pasaka ariko rupfu rwa Yesu, yaani kifo cha Yesu, amaraso ya Yesu, damu ya Yesu yamenetse ilimwangika kugira ngo tumenye neza, ili tujue kwamba turi mu rugendo, ya kwamba tuko katika safari. tumenye neza Tujue kwamba ko hana tari wacu, hapa si kwetu. nimubura amaso, Inueni macho, nimubura amaso, inueni macho, kuko turi mu rugendo, kwa sababu tuko safari. Imani bafashe. Tafadhali mchungaji. Aravuze ngo nsenge nawe musengere. Sema amen. Hari igihaze muri wewe, muri aya magambo yose twavuze. Nimba uhari, haguruka dufatanye gusenga, musengera nawe tugusengera. Nimba muri ibi bintu twavuze, kama kuna mambo tumeongea, aya magambo twavuze, maneno ambayo tumeongea, nimba hari ibintu kibona, kama kuna kitu na Farao akibukurikirana, kama Farao badala kufuata, njoo. Niba hari bitero kibona, kama kunaona vita mbele zako, tugiye gusenga. Acha tuombe. Birashoboka ko uyu munsi ari umunsi wawe. Inawezekana leo ni siku yako. Iminsi irasa ariko si imwe. Siku zinafanana lakini si moja. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye umugoroba w'uyu munsi wa none. Turashimira ijambo ryawe rifite imbaraga. Turashimira amaraso yawe wamenetse ubishaka. Bibiliya avuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga. Twakijijwe